West Karbi Anglong Lakha Pli Socheng MSC constituency ke parlo ke pap hinai rongkor sarbang ke kachuk marong along CM Pen Public Interaction Program aja me kedeng ahut mesen iksip atowar ki PG anparta rihingami solar light pathuaklam school building ki PG abirta thedung Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulir Ronghang Pen kepangda West Karbi Anglong lo MSC constituency sirke bangbong BJP aphan ke pahai kachingri pen ong dunga vote kilong ki ong nai ke rongkor sarbang ke bahawar henlo bonda isi ning dugalam thebang ke non puta akrong tinatowarta mesen ingsip ke theglong ke doji kalisi arleng arlok chibuchar bak anghor pensi ke dam ke bang aningkan pepar nanglo lakha pli socheng MSC constituency hawara rajya semet rongkorarat kiduke sunga puthak kachini pameji aphan Karbi Anglong Autonomous Council MSC hetsing rongphar kamatha ke claim kachepaduk pona joini Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan pachini si kaching thora saimu kepadengji aphan CM interaction program mate chingki che thana mai pi paman Karbi Anglong live kena ngara doan aphan non nali tu aphan beta nake PG ke ding hang lahano lakha pli socheng MSC constituency long lada ka paphin nai pulotang ke rongkor lahano non aso rongkor along ahabar aphan jasmet Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CM ke Dr. Tuliram Ronghang alali pen la so akimang mate kaching thur dangji atokanu habar sita meching thur dangji po la so alangli lam the piken pon pena jok nadak atok nai adim long sita me alali adim nang pitik lo la pen dak atok nai habar sita meching thur dangji kusi nadak pini gari hum kharo hum sui nadak pili lo la pen so taxi lo la nadak gate lo Dr. Tuliram Ronghang honorable 847 ningarong party kabeta nalitumba fan Karbi Anglong live kini ladak lakha pli socheng MSC constituency nang kahumri pon no Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong ladak Karbi Anglong Autonomous Council kachari pen atok andu sitame kaching ko asai kedeng pon ji pen awas sai ki pon ji apa ladak public interaction mate tong pen atum kecik thak jaju tapi doji pansi alam pilih kan banglo lapen pinpun me ladak rongkor ahabar lake kapapin nai ahabar non tong ditame tuwar krongni do labor ku pen ladak harlong lang do birik long tar pen dak rongkor ke bang tuwar bangke gesi penang hu sitame non aseta gari motor kace bang apa kace laje panaki sung dola CM Public Interaction Program Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang mai chapahim puponsi charju chethaga sai dengpon mai RD ki pidunji aphan MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron MLA Bidya Singh Ingleng chetongdut Karbi Anglong Autonomous Council kachari EM Surja Rongphar EM Ritesh Singh hi EM Omar Singh Tiso tung pendanglok local MSC Het Singh Rongphar Amparta West Karbi Anglong DC Krishna Barua West Karbi Anglong SP Indranil Barua, Team Karbi Anglong Secretary, Joint Secretary, Karbi Anglong Department Home ke balong Saifu Chokumar, Klembang Phi lapen, Man kedo ke thegiding Habe Pinpo, Sarkari Gambura, Rongasar Thebang Kep lapen, Socheng Hawararat doan Chetodunsi, Mai RDP do. Socheng MSC constituency Hawararat Kaching Torason Jasemet, Mesen Exip Atowar, Mesen Kijonalang, Rihingami, Pathuaklam, Open Stage Aputhak Pinpura lo, Tongjer Pen, Kipi ke Jongason doan, Prabjin Pen, Kipi pachun ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen lamchak chipipon Mane laso hong ke dampang skiman pipilo dak ke cicak pen laso review meeting dong non ako ada pen dong ne la dapat podi ako official man chahe ako review meeting dong special review meeting da special CM interaction program laso hong ma ke chun chen la pen claim lasi nonan ke damtangan ke ratun ke hang donan ke ang ton da Hamran Ben Daniel Inghi Karbi Anglong Live